Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahu itu gamman najra, gamma dan singka gamma cuti saja gamma cuti saja. Baris. Lagu kau betul. Tahu tu lagi. Baris itu hidam apa? Arka pe gamma cuti saja kertunde. Uno asyik tu withdraw cila. Lala. Garangan dia. Garangan dia. Kita wala garangan. Wala zakir ko ni cira katay. Allah, tahu. Yang darah Hamzah le lekal mereka. Ni mereka ni kan. Gujara kan mengodar. Baga dah itu kotu. Hamzah kuat boleh, itu boleh, itu kuat. Apa? Jangan. Dah tu tadi yang mana singkat sih. Mana? Wani takkan dah tu. Sedih. Ya kau. Boleh. Wallah la. Hamzah ke jalan ke dah enggak boleh. Wantar lah ini, wantar lah kan. Lah. Sodawan tanah. Amar di tanah ini dekas ber. Meulai. Wallahi. Na ragu jiru dulu na tu ke. Kongko yang lomba kan ini anu kejubu je. Jiban guru bala. Mucan na ragu jiru kamu mana kami. Bapak kayak selain ini? Maksudnya berani deh. Sira fujiru tu kan? Na ragu jiru na tu ke di. Tahu tu kan itu warna kolam turah itu malah itu tu sudah ada air dia nama sudah ada. Esa nak apa nak ragu ada. Geromon gammacu itu aja iba angkat tu bergani itu. Umam mama yang jang ini nak ya. Itu sejarah tu sudah itu ni. Hamzah ya kasih nak berusaha. Hamzah ni faru. Woi. Hamzah ni woi. Hamzah ni faru. Lah, ini boleh itu. Apa ni itu boleh. Alhamdulillah. Lah, ini sekali sekali. Ini sekali. Ini sekali. Orang tu betul lah. Ini sekali. Abi ada tu betul. Tu biasa. Umam mama Hamzah ni yang nak pemakai. Nah, ini dah tu wah ini. Nanti Dapat tu punya apa mana? Aku wajar lah. Masyaallah, alhamdulillah. Itu nanti ni tu dia. Asal aku tulis. Nana berita. Hamzah tu kira Ragu. Dapat tu kayaknya tu warna jaya mana ni? Ada ni sah. Hamzah wensi mana deka? Fatih ada buku kamera tadi itu. Cika itu dapat tu kau bilang. Kamera lagi ni sabuna. Cika itu dapat tu kau. Lihat korang. Akak tidak auto dah kayaknya. Hamzah kayaknya gamajuna raci dia mudi deh. Mari pada itu tak kecum barat. Si dah itu nak pada. Aku itu lagi. Dalam ranjil orang dalam. Dalam ranjil. Rabbina bagut disu. Doaina wanafi. Itu tak kesejalan. Apa? Kita waktu tak kenyala itu tak kecum. Lan Hamzah ni abbasa ummasa tak pasti kenyala. Umat di babang ki. Umat di esok tenaga nak baca lah. Dalam rambu. Dalam bukti seni je. Akan juga be. Umat di anak pun babang kaya ni. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Kuma itu berarti ada itu bah. Nar rai itu bani. Bahasa itu Alhamdulillah Rabbil Alamin abate. Itu isam berangke. Anak mana pun isam berangke. Isanis berangke. Joles walma biar apa? Uno berarti camnya aku pusing jatuh nanti. Rabbil Alamin abate. Sini berabate. Itu tak galatoma. Galatnya kayak sana batna. Dawat tak itu warga kayak sana. Nuto itu ni itu WhatsAppin. Komentir. Perlu malu kerantan. Perlu nama arba siwan. Mereka kami kayak sekarang. Mereka nanti yang buat itu tak itu. Ainlen warni rakam seperti kali ini. Tikawani darte. Itu rakam itu. Yang buat sam video itu begani merote. Namni internet itu syaitan itu. Nadro bagai itu dah. Isam bagai kamu kan terle. Koson. Wata kenjin wam bela asal itu. Isang karena itu racun bawa deh. Waraka itu tak cerahin deh tanya maka maaf. Karena itu deme. Bahasa itu kaise. Aku jasa jati tan. Masa kerja itu bawang tahu. Aku sih bahasa wahid itu kaise turuni. Dokumen wan sang takkan kau nama itu ya. Isang karena nama itu. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wanni buddan fayyadan nagyan mana garuda fatialen itu tak kecun kami dam tecun dawa setukone wam dawa tukone fayyite jitti alhamdulillah Rabbil Alamin wa takalletun hiyadna sinja wanni sinjadan tagalte isille yadu fatiyam rawan talsan osobitin bedin meisha unda tecun gurkuchizani wam dawarani dachidam da dugusani mana sani kana durani sin betani wan sansani to ammechun egechun galchina kana ega baagna kana खाना तक तक तित्ते मुल्ला चुचरा इसे लेने बेहतरी निकल लेने बेहना नमनी फैया कबाच चुचाला फैया अमरत देवना वन मंदिरो आके इसे ले मुल्ला ने इतने लेने ना इसे लेने कमतिया रत खाओ अब तनी बारे लेना जरा ऐतो अकच्चुं गोरसे चुन ब्रेड आबते ना आबदत जेने चुन वाउंडावा गोरसा जासा जाती isaatu narra beeka sanuma gume harre sinil be sinyaasoo ni sinjati daawota ke jechuun gammachuu keessa waan injuu waa'ee naasa'u ni wallaalee hedduu tokko akkaan isaan jaaladhus ni beekanii asumaanuu mee daansa
Alhamdulillahi rabbil alamin wanni guddaan ani kan beekutti ilmi namaa nagaya qabaachuu fayyaa qabaachuu maallaqa hangam feete yoo qabaatte yoo nageen qabaanne yoo fayyaan qabaanne guyyaa lama sadiitti dhibdee sanidhuma nagee dhabuu keessanidhuma namni nagee qabu waan dhabeen qabu namni fayyaa qabu waan dhabeen qabu an sanittiin amana abdii rabbii xiyyaa jechuudha maaliif jennaan nagee qabaadhee fayyaa qabaannaan jireenya mana xiyyaa ani gaafaan himaatiin ture maduraasi gaafanaa fi ummaamsaa waliin dhufnu nama waa qabaachuu ture miti nama manaa'uu hulaa takka galuu hulaa takkitti sanuu duwwaa galaa ture firaasha irra gacheefnu malee takka takkaaniin bitaa ture garuu immoo mana kana fakkaatu yeroo meeqa mana kana akkanaallee jijjiiree kan hin galaa tures alhamdulillah ani fayyaa qabaachuu fi nagee qabaachuu meeshaa saniis meeshaa maal fakkaatu saniis kan hin bite fayyaa qabaannaan bitte daleenaan dalagattee bitatte ummaan gatti dhugaa akka dubartii takkaatti ni dhagayama hedduutti dhagayama garuu rabbii gaditti sanii miti tasan caalu isinii rabbiitiin nagaa fayyaa qabaannaan guyyaa tokko deebisuun guyyaa afan qabu anilleen jaarsaabdii nama murachiisoo miti kalees isii daleessiseen finne arraas isii daleessiseen fidu isiin mana keessa ilmaan si keessa nagaan jiraannaan dalagee ilmaan kiyyaas isiis jiraachisee mana siillee akka mana namaa isiin mana namaa laalle nama godhu saniifuu waa takka rabbii gaditti anaatu jira nagayaa fi fayyaa qofa nuuf kadhadhaa isinillee rabbi nagayaa fi fayyaa isinin dhoorkini namni nagee qabu namni fayyaa qabu dalagatee keessaa bahuu danda'a saniifuu rabbi irratti eeggatee jechuudha rabbi fayyumaa fi nagee nutti haa ta'u waan fedhe qabdamee namni yoo nagayaa fayyaa qabaate wanni san dabre hin jiru akkasittiin amana alhamdulillahi rabbil alamin waan dhabne hin qabnu fayyaa qabna saniis ni finna isinis du'aa nu godha nutillee gammannee gammachuu teenyarra balloon gumee kan deebisee kun akkanatti qoballee taphannee gammachuu teenya isiniif qoodu jirra warra gammachuu malee gadda kana keessan dhiyeessu rabbi nun godhini yeroo hedduu numa jenna rabbi nurraa qabu akkasii daawwattoota fayyaa nuti hedduu gammannee isinillee akka nu gammaddan abdii qabna nuuf galatoomaa nuuf ulfaadhaa nuuf jiraadhaadha kan miidhuus namuma keenyarraa hambiti biraa takkaan miine ammoo akka namni keenya nu miidhutti deebinee miidhuurra amma duraa sarkaa jirtan nama hamtuu nu yaadu isuma sanuu hadeebiyee nu bira dabree ilmaan fiigatuu deemu akka najjaashiis akka jaartii isaa gatuu deemu akkasii hunda kan inni akkas nu godhe akkas nu godhe kan jenne as deebine ilmoo isaatii fi jaartii isaallee akka harkaan hin tu'in nama godhaa ture nu beeytanii oromoon akkeettu nama dhiigas yoo baase aannan obaaseetti nama tola hamtuu si yaada tola yaadiifiitu jira ammoo nama miidhame miidhaa isaatii waliin rabbiitu bira jira waa nama firraa dhorkuu dadhabbii miti humnaan takkaa biyya tana eega dhufne namni karaarra dhaabbatee dura feene hin jiru namni karaarra dhaabbatee dhagaa nutti darbatee hin jiru waan hin taane tanaan ammoo bifa sanitti irraa kafalanne jechuun rabbii guddaa wal dhabna rabbi bakka san nun dhaabini isaan illee rabbi haa qaceelchu antanumaan jechuufadha annama saniin namii dhullee waan danda'e humna rabbiin naa kanneen irraa kafala malee sakka isaan nu godhan kana yoo goone yoo jechuun guyyaa takkaamna keessa dhufteen beeytu kan isaan nama meeqa bira dhaqanii maallaqa akkanatti itti dalagachaa nuun ammoo dalagaa nu dhoorkanii ilmaan keenya bira hanqa jechuu sadarkaa agabuutiin nu gayan ammoo bakka san deegee nutis maallaqaan akkasii waliin baanee yoo isaan akkas goone yoo takkaa jenneen beeynu rabbi bakka san illee nu dhaabii waliilleedha inshaallah rabbiin irraa kafala isaan masanuu rabbi haa qaceelchuun jaanii akkasii bal'inaan walitti deebina nuuf galatoomaa nuuf ulfaadhaa nuuf jiraadhaadha kanumaan isiniin ja'a balloon yoo yaada qabaate balloon yoo yaada qabaate isaa walitti deebi'aadha waan dhaammatu qabaannaan itti dhaammadhu bal'inaan ayyaaniin hin qabu jechuun yaada biraati miti Fatima jechuun akka gartee Fatima jechuun akka nu jajjabeessitee akka jechuun nu wallaaltee dawamda sirriitti itti gootee isii bira nu dhaabbattu duraanuu dhiira leencaa akkasumas beeka sanumaaf jechuun nu jabeessi nu jabeessi nu jabeessi nu jabeessi.